vodu ovdje. Ok, nešto čuje. Wow, šta se dešava ovdje? O, lava. Lava je zapalila drvo. Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja na mom kanalu. Prije nego što počnemo ovu epizodu želim da vam kažem da smo sinoć dostigli 300 subscribera i ja sam pitao na svojoj grupi šta želite za specijal i mnogi od vas su rekli pitanje i odgovori. Tako da ako želite da postavite pitanje možete to učiniti ovdje ispod ovog videa u komentarima ili otići na moju stranicu i ostaviti komentar na postu koji sam ja tamo ostavio. Ok ljudi, u današnjoj epizodi ću vam prvo pokazati šta sam malo uradio van snimanja. Znači, dovršio sam malo ovo, neke sam popravio što ste mi vi rekli šta da uradim. Kao prvo napravio sam ovaj prilaz, testirao sam kako će izgledati. Zasa izgleda odlično, pogotovo ovako sa shaderima. Ima tu još dorada okolo šta ću napraviti, međutim ovo je samo prva verzija. Kao što vidite, zidove sam malo zamijenio, samo da se popnem gore da vam pokažem. Neko od vas mi je rekao, izvinite što se ne sjećam imena jer stvarno ima puno komentara, da trebam staviti ogradu na zidove da ne pao dole. Međutim, ja sam stavio ogradu i izgledala jako ružno, tako da sam radio ovu verziju kao pravi dvorac sa ovim, znači sa kamenom. Malo sam proširio, znači jedan blok nadesno i ja mislim da izgleda sada stvarno fantastično, pogotovo s vana kad gledate. Što se tiče kula, kao što vidite nisam imao dovoljno materijala da sve završim ovo. One će biti ovako na ovaj fazon završene, vidite, ovom gore malo fali još materijala. Biće još visočije da izgleda iz daljine, ljepše da ide ono na špic gore. I tako da će sve 4 kule biti tako urađene, unutra ostaje isto, znači baklje ovdje ide svijetlo drvo, okolo ide ovo tamno drvo. I to bilo to. Što se tiče vrata, za sad neću ništa mijenjati, izgledaju super izvana, kao što vidite, a izgledaju super i iznutra. Tako da to bilo to. Što se tiče ove podloge, pitao sam isto vas šta da stavim. Neki su rekli da stavim smooth stone, neki su rekli da stavim gravel. Za sad nijedan gravel nisam našao, ali vjerojatno što stavi gravel ljepše izgleda. I naravno u nekoj od idućih epizoda ćemo da kopamo ovdje vrata, odnosno prilaz za donje prostorije. I ja mislim da će mi sve prostorije nalaze tamo ispod brda i u ovu stranu. Jer vamo ne mogu i ovdje ispod praviti, ali ne mogu vamo praviti radi vode. Stoga ne znam koliko će biti prostorija ispod i šta će biti sve, ali ja mislim da će biti zanimljivo. Što se tiče ove epizode, ok ljudi, izvinite, zbog toga imam sam neki poteškoća na računaru, izbacujem neke errore. Što se tiče ove epizode, znači danas nećemo ništa specijalno raditi, međutim moram malo otići prema pustinji, čisto da vidim ima li tamo neko selo, da bi mogao naći, znači, možda oni mrkvi i nešto villagera ako mogu tradat. Međutim, čisto sumnjam, a idem u isto vrijeme malo da uzmem pijeska i malo kaktusa. Prije svega, hajde da napravimo, da posadimo malo ovdje usjeva. Imam kamena sasvim malo fula, znao sam da ću nešto fult. Prije svega, hajde da posadimo ovdje oko vode, pošto ne želim još da pravim farme, nisam organizovao prostor. Za sad ću samo staviti ovdje uz vodu. Koliko imam imam dovoljno. Jer kao što vidite koristim supu od gljiva da bi preživio i za sad imam previše gljiva zato što imam ove džinovske gljive koje daju jako mnogo gljiva. Tako da to mi je jedini izvor hrane za sad. Ajde da još posadim ovi, pošto voda, ja mislim navodnjava 2 bloka od vode, ili 2-3 bloka, nisam siguran, nisam baš ekspert u sađenju. Ja mislim da je ovo dovoljno, čisto onako da bi kasnije mogli razmnožavati životinje. Da pripremimo novi pickaxe, nemam lopatu, ali ja mislim da neće trebati. Stoga hajde malo potrčimo ovamo, hajde potrči, jao, kako. Pošto prije mi je bila, mislim, na Control ili Ctrl sprint, ali sada kako sam instalirao Optifine mod, to mi je na Control. I kao što vidite, za sad ništa ne vidim interesantno. Isto tako ljudi moramo naći ovce. Zašto moram naći ovce? Jeste zato što još nemam krevet. Ubio sam pauke noću, ali nemam dovoljno onog stringa da napravim znači onu vunu. I evo nas ovdje, ajde uzmemo kaktusa, iako kaktus služi samo za farbanje vune. Mislim, može se još nešto napraviti, zaboravio sam šta, ali nije mi nešto korisno. Ok, šta je tamo? Tamo ništa nema. Ne vidim ništa interesantno u ovoj pustinji. Malo ćemo trčati okolo da vidimo šta ima. Ok,
Šta je ono tu? Jao, ništa interesantno nema. Nadam se da ću naći ubrzo ovce, jer ako ne nađem, bit ću u velikim problemima. Isto tako kao, šećerna trska, ovo će nam trebati, super, pa smo malo okolo išli. No i još jedne gljive, ona mi treba kao jedna druga. Ovo mi treba zato što kad budemo pravili, ako ćemo praviti torte, one gluposti sa šećerom, jao, izvinite ljudi. Kao što rekao, stalno izbacio neke poruke na računaru, moram izbrisati ove gluposti što sam skidao. Update i neke gluposti, stvarno smeta tokom snimanja, ovako izbacio na ekrani, onda mi sve pokvari. I onda moram 1000 puta gledati epizodu i editovati gdje sam stao. Kao što sam rekao, ova šećerna trska treba nam da kasnije pravimo enchanting, da možemo praviti listove i kasnije da možemo praviti knjige. Isto tako loša stvar, nisam našao nigdje krava, tako da i to će nam biti problem. Međutim, u sljedećoj epizodi što imam za plan jeste da otvorim polako rudnik i da počnemo tražiti neke rude, odnosno da kopamo malo dole, da pravimo armor i polako da idemo prema tim dijamantima, a isto tako i prema lavi da možemo napraviti obsidian. Sada ne znam, ja imam dovoljno ajno da napravim bucket, ne znam da li mogu uzeti sa bucket ovu vodu ovdje. Ok, nešto čuje. Wow, šta se dešava ovdje? O, lava. Lava je zapalila drvo. Jao, pa sad će ovo veliki požar, brzo uzmi gljive. Brzo gljive dok nisu izgorile. Ne znam, mogu li gljive goriti, vjerojatno mogu. Šuma gori, bak pogledajte ovo prvi put vidim. Šta se desilo ovdje? Sad ne znam da li je lava ili da li uopšte imaju munje u Minecraftu. Da li one mogu zapaliti grom kad pukne. Ali vedro je, ne znam, ne pada kiša. Ok, ja mislim da ovo je dovoljno gljiva. Samo 3 ili imam stekove negdje. 10 i 3. Mislim da ovo je dovoljno, imat ću dovoljno supa moću napraviti za sada. O, ljudi, pogledajte ovo. Ok, evo jaja. Za sada imamo kokoški, znači ćemo imati hrane, imamo i svinja. Međutim, ono što nemamo to su ovce i krave. I sad sam se ja izgubio. Da li sam se izgubio? Jesam, ja mislim da je vamo mi kuća. Ja mislim da mi je kuća u ovom smjeru. Nadam se da se nisam izgubio. Ok, evo još gljiva, to je super. Znači, barem sa hranom nismo kritični. Ok, tu je pijesak. Znači da mi je kuća negdje u ovom smjeru. Odnosno moj dvorac. Jao, ljudi, pa pogledajte što imamo šume ovdje. Znači, neću imati problema s drvetom nikako. Da vidimo da li smo blizu. Da, evo dvorca, nisam se izgubio, sreće. Ok, na ovu stranu išao sam malo dalje i nisam ništa našao. Hajde sada da probamo vamo. Da vidimo ćemo li šta naći prije nego što padne mrak. I znam da je možda ovo dosadna epizoda sada zato što ništa ne radimo, ništa ne gradimo. Ok, svinjo, prepala si me. Ali jednostavno mora biti ovakva epizoda kada malo hodam u oko. Evo i, napokon. Da li su ovo ovce? Jesu. Ok, imamo 3, 4 ovce. Ok, ljudi, ovo je super. Znači, našli smo ovce i to je ekstra za ovu epizodu. Hajdemo sada nazad. Da li da je odmah ubijem? Trebaju mi 3 ovce. Hajde ubijemo, treba mi vune. Jedna vuna. Druga, još jedna. Nadam se da ova ovca moće se razmnožavati s nekom. Da li ima još ovaca ovdje? Za sad ne vidim, ali ostavit ćemo. Možda će se spamat, ne znam, nija. Ok, ne vidim ja zašto ne mogu trčati jer sam gladan. Opet sam zaboravio jesti. Ok, hajde napravimo još jednu supu. Treba će nam i sada, ljudi, napokon možemo napraviti krevet. Nakon 3 preživjele noći možemo napraviti krevet i napokon da spavamo. Nadam samo da nema vještica u mom dvorcu. Jer prošli put smo imali toliko problema sa čudovištima. Ok, hajmo do working bench. Idemo tu. Čujem spajdera. Ovako, i evo ga, napokon, krevet. Previše mi je blizu. Jao, ne. Eno ga. Dođi, trebam tvoj string da napravim luk. Ok, tako, idemo spavati brzo. Hajmo staviti ovdje krevet u čošak. Wow, ljudi, znači, nakon 3 noći smo napravili krevet tek. To je očajno. Ok, super, sada je jutro. I ono što ću još do kraja ove epizode uraditi jeste pokazat ću vam gdje ću šta praviti, šta ću. Znači ovaj prostor ovdje ću očistiti i napravit ću ovdje neku farmu, ja mislim, pšenice. Vama će biti, u stvari za sad ne treba
farma drveća zato što imam nenormalno puno drveća. Kad ovo sjećam sve naći imat ću nenormalno mnogo drveta. Jedino moram naći onu bijelu brezu da nju možda malo uzgajam pošto ona mi treba za dekoraciju. Što se tiče rudnika, mislio sam to ovdje učiniti gdje sam kopao kamen za dvorac. Znači ovdje će biti rudnik, vjerovatno ovo ću nekako urediti malo prilaz, napravit ću stepence da ljepše izgleda. Inače kopat ćemo ovdje, kao što vidite ima uglja, ovdje ću iskopati ovako će biti tunel prema dole, znači 3, ovdje će biti između 1, 2, 3, ovako. Ovako će biti ulaz u rudnik i će dole na neku određenu dubinu gdje ću napraviti jednu veliku sobu. Iste sobe ću napraviti tunele u raznim pravcima. I znači na određenim stepenima gdje straži željezo, dijamanti, bit će 2-3 različite sobe. Ok ljudi, hvala što ste gledali još jednu epizodu. Znam da je bila malo kratka i malo dosadna, međutim u sljedećoj epizodi radit ćemo mnogo zanimljivije stvari. I molim vas ako vam se sviđa ova epizoda, kliknite taj like dole i ostavite vaš komentar i do idućeg puta pozdrav i budite dobro. Hvala vam što ste gledali ovaj klip i ukoliko vam se sviđa, ne zaboravite da ostavite like ili vaš komentar ispod ovog videa. Ukoliko ste novi na mom kanalu, ne zaboravite da se pretplatite ili posjetite moju Facebook grupu. Za još videa s mog kanala možete kliknuti na neku od navedenih anotacija ispod.